Ning
Magrasyang habak po kaya katamongan. Siklod kayo po. Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi kekaing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakalataw. Aduan mi ngeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtaglaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboreng miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan detang mayangon na biye. Pagkala mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe para kingikakayap ding sabla. At ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariana kami king pamagbayulob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, ning Kabetikan. Luklok tapo. Yabe tala po king kaya katang panalain kaniting misa ding kapasalamatan na yampang dari Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carreon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninipa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Mr. and Mrs. Zenaida Puno Duncan, Rene Santos, paraking birthday ng Edwin Santos, Pampanga Coliseum, Danilo Garcia, Carmelita Samia, John Nico David, Abe Dan Garcia, Alexandria Ruth Garcia, John Vincent Chua, Ruth Garcia, Zia Madison Galura, paraking kayang birthday, Alberto family, Araceli Langit, paraking kayang birthday, Christian Pring, paraking kayang birthday, Rosnelia Guanlao, paraking kayang birthday, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Manalangin tamo mo naman paraking malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador,
Shioni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorin Hope Matitu, Irenea Tabaroza. Para king special intention ng dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ricky Puno Duncan, Jeanette C. Dizon, Rodolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Yabetala naman po king panalangin tamo ding donors ning Aso Living Water Project, Mrs. Barbara D. Mal, Mr. and Mrs. Nestor R. Galura, Emil P. Giliar Jr., Simsuangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumul and family, Rudy Cabalya, Eloisa M. Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Bobby Dungka, Honorable Dennis and Yoli Pineda, Rico Carreon, O.J. Pitok, Herbert Sampang, Mr. and Mrs. Alfredo Duya, Elrico Likup, Mr. and Mrs. Ray Daag, Adoracion Manalo, Ramses Hinco. Yabetala naman po ding indoor nurse para king Bulaning Hulyo, Peter Cook, Aquino family, Angela Oxon, Barbara Dimal Malyari. Para kareng kapatid damong mayangon na biye, panalangin tamo, manalangin tam para king alanganggang kapaynawan dari Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlin Dawan, Eli Dizon para king kayang 19th death anniversary, Rudolph Rojas, Isidro Samya, Esther Samya, Rosalinda Pascual, Federico Garcia, Alejandro Chua Jr., Felicitas Chua, Bonifacio Mangyo, Ana Carmela Garcia, Marites Aguinaldo, Emilardo Yalong, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Elenita Balatico, Anastasio Balatico, Kambedaring Sablang Kaladwa, King Purgatorio. Balayan at alatuki, balayan amituburan, balayan ay inaus mo, balayan na pinili mo, Balayan mo, O Ginoo, keka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan, mayamos kingge pamipatutu, mayamos kingge pamanalan, O ginubalayan mo ang tabayanan, O ginubalayan mo papamungan, balayan at alatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, keka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. Meaus king die pamanyamba, meaus king die pamikapatat, o Ginubalayan mo ang tabayanan, O ginubalayan mo papamungan, balayan at alatuki, balayan amituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, keka ng pakayapan,
papa balayan at talatuki, balayan na mituran, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, ka ng pakayapan, keka Ang palabungan, kekang pabanalan. King lagyon ng ibam po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timurin. Kapatad si Siandala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamiisip, mamangamano, ang pangpamanyapat, King Marok. At King pamagtamad kong gawa, King Mayap, pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanikapuko kang Nona Maria, ang kapilan man birhen. Karing sa blangangel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, ngi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginotamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ligaya, King Diyos, King King Teka, Pekamatas Ligaya, King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan karing taong, kayang kaluhuran. Ginong Diyos, sariling banwa, Diyos ipang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya, King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan karing taong, kayang kaluhuran. Ligaya, King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan karing taong, kayang kaluhuran. Manalangin tamo, o mamu at mapamakalulong iba, eme pepaintulutan ing anak mong painggulot king kay kaming kakaluluan at daralanan a kasakitan, nunesid yameng maging kaparaming tao, katmuan mong malasakit ding pusumi, karing makapase sugatan karing leledalan, at dinan mo keng tetagan munye oras karela, ban saklolwan milat lingapan, hangga king mipaldan la. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga nakarintaw, kailangan ing pakiramdaman yo, ing siwala ning ke kayong Diyos. Maminto kayo karing utos na king mabilog yung puso at kaladwa, at karing tuntunan amis sulat keting libro ning batas. Uling iting kautusan asasabihan ko ngeni ke kayo, man masakit pakyabutan o pakiintindihan. Alayo king matas abanwa, eyu asabing, ninu ing mukyat karin banwa, ban kwananala, at bandam damantala, at tuparan. Alayo naman king kangatba ning dayat malat. Inya ewa sabing, ninu ing dalakit king dayat malat, ban kwanane, at bandamdaman tayo at tuparan. At yuya king wismong siping yu ing kautusan. Inya karingas bukyo at karing puso yu. Inya mayanyang tuparan yu. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalong ka king Gino, king kekang pamangailangan at miyeka. Dalong ka, King Gino, King Kekang pamangailangan, at miyeko. Dapot para kanako, kekaku manalangin, o Gino, o Diyos. King panahon at tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, impangako mo, iligtas mo ko. King uli ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Gino. Uli ning maragul mong lunos kanako, pakibatan mo ko. Dalong ka, King Gino, King Kekang pamangailangan, at miyeko. Dapat tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, sopan mo ko at pakayapan. Ing lagyo ning Diyos, king dalit kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Dalong ka, King Gino, King Kekang pamangailangan, at miyeko. Panakit dareng mayayalipit kaniti tumulala, at dingking Diyos sasamba, mipasik nanganla. Uling ing Gino, kayang pakiramdaman, ing dalong dingatyo kim pamangailangan, at enalapaing gulutan, detang kayang kaluguran. Dalong ka, King Gino, King Kekang pamangailangan, at miyeko. Iligtas nening Gino, imbundok ning Sion, at ing syudad ning Huda. Italakad na lang miyuman, ding anak da, rin talasuyo na. Ilang magmana, at kanila manoknangan, ding sablang malugod kaya. Dalong ka, King Gino, King Kekang pamangailangan, at miyeko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Kolosas. Kristo yung larawan ng Diyos, ae mayayakit, at yung pekapanganin ng meto lelangan. King kapamilatana, lelanganan ng Diyos, ing sablang bagay at syubanwa, at ketiking yato. Ing sablang mayayakit, at mayayakit. Ding tronos, dominasyones, soberanyas, potestades, melalangan ing sabla king kapamilatan at para kaya. Bayo, melalang ing nano paman, iya at yun, at gewa ng metong mo ing sabla, iya ing buntok na ning iglesyang kayang katawan. Antining iya ing kamumulan, iya naman ing pekapangane, karing sablang mi pasublian miem.
Kanita iya ing maging mumunang dili kaning sabla. Ing Diyos mismo, biriyan na king ing sablang kayapan, mayakit king anak. At king kapamilataning anak, misot ngan ing sabla king banwa at yato. Inyasat itatag ning Diyos ing kapayapan, king kapamilataning kayang anak, ami pa ko king krus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingin manatili kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Ing meto nga talaturuning batas, linapit yo, baning panyubukan ni Jesus. Nga nang mengutang, Maestro, nanoing sukat kong daptan, bakong tanggapan ing biye alanganga. Pekibat ng Jesus, nanuwari ing makasulat king batas, nano ing aintindihan mo kaniti. Mekibat siya, dapat meng luguran ing ginungke kang Dios, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan. At sukat meng luguran ing kapara mong tao, anti mo ing kekang sarili. Usto yung pakibat mo nga ng Yesus, daptan mo iti at miyeka. Dapat ing talaturuning batas magimbut yang matulid, inya nga napang kinutang kang Yesus, ninuwari ing kapara kong tao. May kibat si Jesus, ating meto nga tao, titipa ibat Jerusalem, papuntaya Jericho, sa batandering tulisan, at kinwara ing imalan asusulod no, pe malupa alure at likwandeng alus meteno. Mi paintagon daralan niya yung meto nga saserdoti king lugalay ito, inyang ikit ne, linipat siya kasumangid ning dalan. Makanyan mo naman, miras siya ka rin ing meto nga levita, at ikit ne ing biktimara ding tulisan, at kay ba't linipat siya king kasumangid ning dalan. Dapoting meto nga Samaritanong maglakbe, dinala niya naman ka rin. Ikit niya mo naman at melunos siya. Lepitani at tigtugananong laro at alak ding sugat no at sakano binalot. Kay ba't sekene king kayang sariling asno, tiglos ning dela king balepi paglayunan, at sinesene ka rin. Kabukasan, kinangwayang adwang kwaltang pilak king bulsano, at binyeno king mamahala king pipaglayunan. At nga na, sesenme, at nung magkano man ing maging kulang, bayaran ko, pamagbalik ko. Ninungeni king pamalak mo nga ng Jesus, kareting atlo, ing kapara ng tao, ning sebatanda ring tulisan.
pekibat ning eskribo, itang pepakit lunus kayo. Nga nang Jesus, nung makanyan mo naman ing daptan mo. Ing mayap ng balita ni kakanang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mapilan na Domingo yung milabas, may kapanalbe kong volleyball king Araneta Coliseum aus the Volleyball Nations League. Deng top 16 volleyball national teams ilang milaban-laban. Kaya bela in Thailand, in Japan, ang po pa in China, in America, Brazil, kaya bela rin king Europe, Belgium, Germany, Serbia. Kaumpisa na ni bayo magumpisa in karelang pialo nga lang warm-up. Akit mo ing pamiyaliwada dening national teams ang popa reng bansada. Neng mag-warm up la deng Asians, China, Japan, Thailand, team la naman anting buo mag-warm up. Deng America, Europe, kanya-kanya lang mag-warm up. Ne po. Akit niya naman ing ugali da, gustong mamyalong la, ating ing seryoso la, ating maili la, ating gugulisak la. Akit may ing kultura da, akit may ing bansa da, keng pamamyalong da. Metong yamong larawan na ni na itamongan atin tamong kabibilangan a grupo. Pamilyay ita, parokya ita, organization ita, club ita, o nanoyaman association atin tamong kabibilangan a grupong makanyan. At maulagaya ing loyalty, katapatan, keng grupo, neng kayabe ka keng metong fraternity kalimbawa, asusuportan da ka, pwede kang munlad, pwede kang mika business, asopan da ka, ren kakilala mo keng grupo. Pero, iting pamiyaliwata mo, anting grupo, at atin lang simbolo rin kaya katamang pamiyaliwa. Kalupa na ning flag, aliwa-liwa yung flag tamo, aliwa-liwa tamo kapanuwalan, aliwa-liwa tamo paulagan. Karang niyayaliwang bansa o kaya region kaya ti Pilipinas o probinsya, aliwa-liwa la rin kaya katamong pamangan at kultura, gagawan. Ne, itang sense of identity tamo at tsuketang kimut ang papangkapanwalan tamo king metong a grupo. Pero atin niya mo naman panganib yung masyadong tapat king metong a grupo, king grupo, no? Pwede neng sesen itang kapanwalan uling makakalilwa kami atin king mas matas uri kareng aliwa at oiting maging sangkan para manting upayang sakupan me o abuswan me itang metong a grupo. Makanya niya po yung mentalidad na ning Nazism. At ngeni, ating bayong teorya, yung ausandang offensive realism. Kening riyo na ini, iya ko yung boss, iya kong pekamasikan, iya kong superpower, o iting buri ng gawa ng Russia. Anya sinakop ni in Ukraine, ene buring maging democratic in Ukraine. In NATO, democratic iya. In America, democratic iya. Atin lang sari-sariling sasakupan.
Dependi tamo keng Amerika o kaya China. Okay? O ito po yung danger. Makanyan la naman mentalidad deng Hudyo kanita. Anyang mikawani la ring norte ang papaying south, ing Israel ang papaying Judea. Mila ko la ring citizens na ning north, deng may occupy mi ayaliwalang klaseng tao, Hudyo la, ing capital na Samaria. Kita king Judea, kitang south, at chuyeng Jerusalem ang papaying Jericho. Oreta ring Hudyo at karinya ibat. Ining mengot ang king ginutang mes Kristo ay eskriba. Metong atalaturuning batas. Do tatanggapan deng tao sa Maria. O ining konteksto na ning kakatamong ebanghelyo ngining Domingo. Adwala rin kutang na ning eskriba. Maestro, panyubukan ng ginutang Yesu Kristo, Maestro, nanggawan ko bang kanito mikabiya ko nga langangga? Metong yang maulagang kutang nepo, kutang de kanito, kutang taya naman ngin. Nano yung daptan mo? Batang miras banua, batang mikabiya alangangga. At yung kadwan ng kutang, panyubukan pinangginutang Yesu Kristo, lulusot siya, nung ining taong Jesus alang pegaralan, pakibatane ingkutang na ning talaturo ning batas, eksperto ning batas. Nino yung kapara kong tao. At kareng pakibat na ning ginutamong Yesu Kristo, akit me, ing larawan na ning Diyos apakilala na. Akit tayo, keng pakibat ning ginutamong Yesu Kristo, nung nanoing anyawara ning ginutamong Yesu Kristo, ban mikabieta mong alangangga. So, yung mumuna ng kutang, nining eskriba, nano yung sukat kong daptan, bakong mikabie alangangga. Ing pakibat ning ginutamong Yesu Kristo, nano waring sasabihan ng batas, nano yung aintindihan mo keng batas. At para kareng Hudyo yung batas, makapalaman niya kareng 5 libro, ing Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Karin lamani batan deng tuntunan na ning Israel. So nanong sasabihan na ning batas? King Deuteronomy, dapat miyang luguran ing ginungke kang Diyos at sukat miyang luguran ing kapara mong tao ang timonging sarili mo. Luguran king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, mabilog mong sikanan, mabilog mong kaisipan. Oy ting batas, abaus tu ka, nga na ning ginutamong Yesu Kristo, daptan mo at miyekang alangangga. So luguran ming Diyos, luguran ming kapara mong tao. Oy ting summary na ning batas, gawan mo ini, mikabiyekang alangangga. Makananong konkreto, ini, sasambata mo keng Diyos, keng banal na Eucharistia. Ing Eucharistia, metong yang dalan papunta keng biye alangangga. O nang ining eskriba, mimen lub. Buriya pang Bisaya pang lusot. Anya kitang na, ninuwaring kapara kong tao. So papa-identify ni, nanuyang klasing kaparang tao, ing sukat kong luguran, nino yung kanakong neighbor. Makanyaning pakibat na ning ginutamong Yesu Kristo, kapamilatanan ning talinghaga. Kaya talinghaga, 4 o 4 ring characters. Mumuno, ining maglakbe. Pe malupalo de. Pe nakawanan de imalan. Likwan de king dalan may bugneng mate. Nga na ning ginutamang Yesu Kristo at hindi nalan apari. Kaya kit no, linisyaya min tayo sumagit dalan. Makanya naman man itang Levita. Akakit me, ing taong mga ilangan, miniwas la. At lang sangkan, mekad o ining sangkan o ba't miniwas la,
Ining saserdote, ining pari, iba sa Jerusalem, papuntaya pauli at Jericho. Deng pari kanita, susuyo la king templo na ning Jerusalem. At kailangan malinis la. 24 lang grupo asusuyo king Jerusalem. So twice a year lamong makapagsilbi king templo na ning Jerusalem. At maulaga karel la, ing malinis la, bayo, kabang at kaibat dang sinuyo anting pari king templo. So, ustong dening pari nga ready may katalan lang mete. Kailangan maglinis la. At king batas, sukat lang mandulok animal, itang abu, kabit da keng danum, yang pandilo da, yang panos dang imalan. At makabay itang ritual ito, ausan deng ritual of purification. So yining pari, pauli ne, keng baleno, keng asawa, no, ikit ne, dadayayay ng mga tao, ustong tigkil ne, maging marinatya, maging impuryo, at kailangan niyang nibalik Jerusalem para gampanan ing ritual na ning purification. Anya, linis siya. Deng Levita, makanyan mo naman, sasawak na rin Levita kareng pari, kaya karelang obligasyon, at kailangan malinis la naman. So, ing Levita, miniwas siya naman. Ining Samaritano, iba't siya king norte, kayabe, kaya grupo da, kening south. Iya, ing menakit, lepitane, sinesene. Katataw yan, nga naning ginutamong Yesu Kristo, nino ing meging kaparang tao kaya. Lawen niya po, beligtad ne, o inaliwane ng ginutang Yesu Kristo, ing kutang na ning Levita, nino ing kanakong kaparang tao, ing talinghaga, nino ing meging kaparang tao, nining penasakit da, nining makarate keng dalan. Shift, mag-shift yo, ing panlalawe, aliwanong nino ing sopan ko, nung makanano kung maging kaparang tao, kareng aliwa. Ining pemalupalu da, alaya man pong lagyo alaya man reliyon makasabi, man makasabi nung tagano ka rin yung probinsya, nung nanong kapanintunana, nga namuning ebanghelyo, ating metong ataw, at titipo Jerusalem papunta Jericho, itang dalan Jerusalem hanggang Jericho, talaga pong panganib yita, karilaring mapanako. So, alayang identity, buri nang sabihan, maski ninong penasakit da, mamamate, mangailangan, iyaing lingunan ning kaparang tao, maging neighbor ka, maging kapara kang tao, keng taong mangailangan at maski ninuyamaman ita. At nung lamentayeng depat na nining Samaritano, yung Good Samaritan, mekad atin tamong apulot kayo, para ban kanito, itamo man, maging kaparatang tao, karengaliwa, maski kanino. Lamentayeng gewana. Ing muna, lepitane, ining taong makarate. Iwasan dereng saserdote ampon Levita. Tinakot. Lepitane. Ing makipagkaparang tao, ikang lalapit. Kamanenaya. Saneta mo po kasing lalapitan dakat namong sao, ne? Saneta mong itamong manenaya. Pero kening talinghaga, keng Samaritano,
yang linapit para maging kaparang tao. Ing makipagkaparang tao, lalapit ka ring aliwa. Kakadwa, nanggewa no? At inyang bakal, aalak, ang popang laro, kiskusa no reng sugat no, nining may bugnang mate, sarili ng gamit, sarili ng bakal, ing ginamit no, para sesenya. Ay minaos medical mission, ay minaos pharmacy, no itang sarili ng gamit, yang penyese no, kening mamamate no. Katlu, kay ba't neng tinali sugat, enelikwan. Seke neking kayang sariling saken, asno, delane, keng bale, pipaglayunan, keng metong in. At pepasesen ka rin, mekad, pepakanane ka rin. At may maya diyang adwang pilak o adwang denaryo. Ing adwang denaryo, apulo yang aldo sweldo. At nga na po, nung ating pangkailangan, bayaran ko kabalik ko. Delane, pepasesene, binayad na ing gastos. Hanggang mesalese. So, ing pamakipagkaparang tao, kumukabud babagut kay kani. Ing sasabihan na ning tandinghaga, makipagkapara kang tao keng mangailangan hanggang saleseyo. Nino karela ing meging kaparang tao nga na ginutamong Yesu Kristo, ang giyang ining mapagdudang eskriba. Sinabi na, itang pepakit lunos ketang pemalupalo daring tulisan, yaing may kipagkaparang tao. Pasibayo, nga na ning ginutang Yesu Kristo, nung makanyan, oy ting daptan mo. Balik tayo kayong kutang. Baka na nung mikabye alangang, luguran niya yung Diyos at ing kaparang tao. Makipagkaparang tao, kareng aliwa. Daraptan lareni. Elamu kabut paniwalan. Elamu kabut sasabihan. Daraptan la. So ipanalangin tamo kaniting misa, ining grasyang aluguran tayang lubos. Ing Diyos, kapamila tananing pamaglugod tamo, pamakipagkaparang tao tamo, kareng aliwa. Ing pamakipagkaparang tao, metong iyang pamipakit ning lugod ko king Diyos. Elami kakawani, pareho lang biye. Aliway itang kay batamong sinimba, pangulisakan tala, at pansinan ding mga ilangan. At iya naman sapat, ing kabutana mo sa kaparang tao, nung iti etaya akakit, dapat na ning apong Gino. Iyang maging sangkan, ning pamanyang bata mo't pasalamat, king apong Gino, ing pamanyaw, kareng aliwa. Talakad tamo, at ipasyag tayong kakatang kasal pantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, si panglubos mayupaya. Linalang King Banwa ang ponyato, at kaya Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Tengagli King upaya, ning Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz mete at mikutkut, timipaya karing mete. King Katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepaitas siya Banwa, makaluklukwa nin Diyos, si panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pami sa Makding Banal, King Pangapatawa daring kasalanan,
Himpangasublirang Mering Mete at King Beelanganga. Amen. King dalan ibat Jerusalem papunta Jericho, ing ebanghelyo pepakit no kay katamo, ring taong akatabnu tamo, karing sablatang dalan, ngening kasalukuyan. Nga tamo makibat, pakiramdaman mo kamit pakaluluan o Ginoo. Ulitan tayo. Pakiramdaman mo kami't pakaluluan, O Ginoo. Para kaning kukwa karing aliwa, ketang atsu karela. Dinge manakit kim pa mga ilangan daring aliwa, at mimiwas kasumangid dalan banalisyan isangkot king matulang pamaglingap karing kaparang tao. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami't pakaluluan, O Ginoo. Para karing mipayumburisan lele dalan, para karing alang kakaluguran at alam metong mang magmasabal. Banding kaluparang tao, atuklasan dala, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami't pakaluluan, O Ginoo. Para karing tutok ng king dalan, ban mo niya saup karing taong mangailangan. Para king dadalo king masakit at lilingap karela. Para karing sariyang mama ko, king karelang dalan ban ayat dalan saup ding aliwa, ban manatili lang malapit karing kapararang tao. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami't pakaluluan, O Ginoo. Para karing sugatan na puso't katawan, para karing eta kaluguran, at para karetang sapat ing lugod tamo, bantong gentalang kekatang kapatad, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami't pakaluluan, O Ginoo. Ginusaupan mo kaming lugod karing kaparaming tao, antimoying kaya kaming sarili at maging malapit kaya ka, kapamilataning pamaging malapit mi karela. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan saning ginuy tingdaon karinggamat mo. King kapuriyan po ni kaligay ning lagyo na. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginoo, tanggapan mo lareting ayin ning kekang iglesia, manano na sanang iting Eukaristiya, sa upan na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan yat timurin. nayo ring pusoyo, Makayat na nalaking gino. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king kekang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lubke ka. Ulinita, ing kaluguran mong anak meging tawi ang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sa ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ni, at binyene karing kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis pasibayo ang pepasalamat keko, at binyening kalis kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniyangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyobli ng mebiya ning anak mo, daraon mi kay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban biganap ya king lugod, kambian ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang may anguna biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo.
ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kay At kayo. kekon timurin. Ipakit tamo ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat igasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Esus ko sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan na sakramento. Kalugronda ka may gitking sablang bage at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandi tera ka tanggap king sakramento. May kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo, wari at suka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ning sarili ko keko. Emo pa tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. Ginoo kapaminataning pamakirake mi king misteryo na niting Eucharistia, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo, ang Ginoo mi, Amen. siklod kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balumuing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit a kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ku king kekang ligaya. Amen. Ibami at kabanwa misang banyain lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lumo kaya tisulipan ti banwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibe mo kaya kami king Aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi keka. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya pa Saul kintukso, nun ikabos mo kami king Marok. Bapo Mariamit mo aking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. ken pong tutuking Domingo, alas 8, karinya magmisa ing katamong arsobispo at bendisyonane ing mayari tamong project, a Living Water Project. Ing ginumanatili ya kayo, At keka, antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayo payang tutuing iba, ting anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.